I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu na Squad Brothers i kanal. Danas ćemo igrati The Bridgers, s nama je Kratijan Games BB. Ja ode dole kopat iron. Ti drva nam iskopaj. Pa ne mora ruku. Pa šta ću ti ja? Čekajte sam malo. Controls, da smanjim. Roki. Oh my god, što mi je smišno. Ja ništa ne vidim ovdje. Op. Evo uglja. Pa ne mogu ni ja. Pa nemam ni ja. Sad je odlično. Oh my god, meni mišice sad. Možda ćemo izbaviti na prije epizode, ali još ne znamo. Ja. Jes našao ti iron? Koliko imaš? 3. Koji ti kit uzeo? Aha. Ja nemam iron. Aj nađi mene 3. Čekaj, sad mislim se ti. Ajo, brate, nema rekao namjesti. Stavit ću ga. Imam ja ugled isti. Da, drveta nama iskopam. Odlično, ja sam moritik. Sad isti mene zanima. Evo te. Evo mene kod tebe. Čekaj, samo malo ovdje je controls, neko si zepti namjestiti. Stavit ću ga na 60. Evo imam ja ugljen, evo te. Znači, ja ću sa bakljena. Idem 3 irona. Evo, ja sam 16 uvuča. Hajde da kopam. Evo irona, ovo jesam sređio. 1. 2, evo ga 2, evo ga 3. Dobre. Oh my god, ja upade. Dysti. Ja imam. Imam za kramp, evo ću na ovu motiku napraviti. Još 5 minuta. Imaš šanse. Tu me Iron pokazala, ajde da vidimo. Imam baklja. Evo ga.
Dobro, ja imam... Evo, Kako nisam stavio već? oh my god, koliko sam ga ja našao na jednom mjestu. 8. Za čep da ja ne mogu staviti. Ja sam našao 8 irona na jednom mjestu. What the hell? Šta je ovo? Oh my god. Kad nisam crko imam 2 srca. Što neki... Koji smo mi? Žuti. Evo zla. Ruđi. Ne mi je diamond dać 2. Ne trebate. Ono što ne vidim imam turčeve, a ne stavljam. Jesam baksus. Nađem jedan iron, to je to koltisko. Čekaj da gore. Naš food ovdje ništa se ne vidi. Tako osvijetlite. Vidova da imam pikima. Ajde. Ja otišao gore food tražiti. Ali pumpkin ima gore. Evo čik. Dođi vamo. This chicken. Oh my god, mene başın zevti smit. Oh my god, bacio sam pik. Evo čekaj da irona stavim. Imam ja zamačao se, da ću napraviti. Čekaj, treba meni armor. Da nađe irona. Daj mi lubenci. Koliko imaš? Oh, dosta. Evo ovdje iron. Pokazuj. Ubri. Čekaj, brit se stvara. Ma i ja zlata nađem, ali sad iron sam izgubio. A to onda ne dajem se kopat, tada brit se stvarao. Čekaj, ako mi ostane. Fali mi jedan iron. Je crku. Imaš li jedan iron možda? Za mač da ti napravim. Ja, kuva. A jesi malo. Evo tebi, jedan iron pa ti se. Će nam dati ovaj isto, daj nam nešto. Ajmo gore. Ma ne treba, ajmo, fajtat. No, ubit ćemo nekoga. Što su radili? Ha. O ne, zeleni! I mene, zeleni. Ma nije haker, 2 srca ima. O, evo još i zeleni, bjež. A i ja sam crku, jaj. Nema veze, to je bilo to, ljudi, što se tiče ove epizode. Svidjela epizoda, ostavite like, mi se mi vidimo u idućoj epizodi. Ćao.